Myanmar News Lawrkhawm May ni somthum pakhat sang ni somni pakhat Kachin update KIA le Military Council Mau nalobam inkahna sipai pali thi Myanmar lam chanchin thar riat nuam lo tak takatam viau mai nimin ni somthum le ni somni pakwa KIA le Terrorist Military Council te Hmun ruka anin kap Fatma village le Longsayen village Putawo township KIA le Military Council te Chommadar som pakhatatangin anin kap May ni somni pakwa khan KIA le Terrorist Military Council Apar Putawo township inkahna Military Council te an tlan chia Sunday tlaya khan Alobam Mountain Base Momok township lama KIA le Military Council te anin kap le KIA Force KIA Military Aid mi tele Military Council Phakan Township lama anin kap Sakain Region bul Supi thit le Hena Village bul inkahna Military Council panga an hliam KIA lampali an hliam Momok lama hian Military Council pali an thi ni in an report Military Council le katha PDF Army te inkahna PDF panga an hliam KIA ten Sunday zinga Military Camp Nanmo City Kachin State ami an beibok Source Kachin Wave May ni somthum pakhat sang ni somni pakhat Northern Alliance Burma AA TNLA le MNDAA tangkop le Military Council San State ta inkahna sipai som pakhat thi local media report danin ni somthum zanrei to le ni somthum pakhat jingdar khat chhobor vel khan AA TNLA le MNDAA tangkop le Myanmar sipai te Northern San State Kutkai Township Northern San State ta inkahna thleng he inkahna hian Myanmar sipai lam som pakhatan thi pathum vel chin hriat lo an om Sister Alliance atang po in thi le hliam an om ma se azat chi report anilo bom pahnih chu mi hring chen na ina atla local so po hliam an om nual Kutkai Township hian nimin khan KIA le Military Council te inkahna na satak athleng bok naw pai pakhatin COVID a thi pui Chinwal media May ni somthum pakhat sang ni somni pakhat thotan ni Chin State Tonjang Township Chikha Cottage Hospital COVID-19 shikai naw pai thariat ni to kumsom thum pariat mi May che pakhat chu ni zan lai dar som pani vel khan thi ti hriat ani Tonjang Township hian COVID-19 shikai mi somriat pathum anom tling to ani data han post ni somthum pakhat sang ni somni pakhat thotan ni COVID-19 hluar mek mun hla tanga ta han le a che vela ron ho le tual chung mi puite po COVID-19 laka kan film khuratul ta hle mai kutsil fai lo le max vualo an than hema wangin aru ka hikai te po anom mai thei voini somthum pakhat sang ni somni pakhat hian kalimi wa mi somni pahnian te sa mi som pani positive mu ani thu hriat ani heng hrikai mi som pani positive mu te hi ta hana mi panga ong mia in mana mi pathum tat uwa mi pakhat kolkul bloka mi pani pinlong venga mi pakhat te mu anni tei chua tamlo sabon nen kutfai taka silngun max phui taka wa fawatul ta hle mai voini somthum pakhat sang hi somni pakhat chundar som pani vela tang khan Kalimiu Township Sita Khua KCA PDF le ui chau ho anin kap he inkahna bultran na chu tukin jingdar nga vel khan University Student President Hlui ko hlai tu na le awanu ui chau ho vinan mana chu mai ba ka ko chunga om hun khuarin du duwa silayan ka wangani tuna hian an line app mek renga boruwa ka sausan zel an ring Kayin State Miyawadi District Walia Mia Inkhua Police Station Officer pakhat le Police pahni Fireman pakhat chu mi tu ti hriat loten an mana an hruai bo thu Kayin National Media ten an chua Khit Media tukin jingdar khatvel Khan San State Kwat Khai Township
nan pha ka ui chau ho kem chu Northern Alliance Burma AA TNLA MNDAA ten an varuna ui chau lam sub inspector tiamin mi som pakhat zet an thia aladam ho chu an tlan chevek ani me ni som ni pako chundar ni vela tang voin ni som thum pakhat sang ni som ni pakhat thleng Chin State Kampilet Khuilun ta le makia kho inkara ui chau ho le CDF te anin dawa ui chau lam paruk an thi towa CDF lam somin hliaman tuara chung zinga pahni te chu an ngai tua om hle ani Mazima Burmese News tazilama KCA kalei PDF le sipai te anin kap data han post ni som thum pakhat sang ni som ni pakhat kalei township tazi khua military council sipai le PDF te tukin zing darnga vel khan anin kapa sipai lam pahni an thi thu hriat ani voin chhun lama po KCA kalei civil army le kalei PDF pol chuan sipai te chu an kap le a tual chung mi pakhat chuan zingkar atangin anin kap tana venglal ina sipai ho chu an oma khomi then khat chu an tlan chuak kok tu lamin hning lis nen thlapa alo report awangin an tlan hlomani ti in asoi PDF pol zinga pakhat chuan tukin zing khan zirlai khuai tu hlui ko hlai tun le tazi kholal ba ka atunu an manatangin kan buai tana sipai lam chu somruk velan ni kho chunga silai an met puaka atir chuan mi pui ngai tuain kho chunga lu mai du lovin kan nga ka ma se khuan chua san tak lawa chuan chundar som pani vela tangin kanin kap tanani ti in na soi thung tun thlengin sipai ho chu kho chunga an lain khuar renga tual chung mi paruk vel chu an man to ti hriat ani tazi lama inkahna chuata ka chuan kalimi ulama po security ti khawin sipai duty an tam zuala kongpuya kalpo an tlem pha hle nia hriat ani bok tazi khuwa hi kalimi khopel chia khuwa ni in nat chong lama om ani me ni som thum pakhat Kachin State inkahna update nimin me ni som thum chun dar som pahni khan Kachin State Monia in district in Togi region le Manmon township Hmuna Burma military council kem pahni chu Kachin Freedom Army KIA sipai nan bei helai ke ma hian an inkap na sa hleya hliam le thi po an tam hle ni nan tar lang me ni som thum pakhat tukin jing daruk AM Khan military council force hliam ho hi motor pahni mangin Hopin City lampan pui an ni Burma sipai kem hi an lak sak thu an tar lang lo dai commandant le sipai som kap hlumin an ral thuam an lak sak tluanga chak chuak marzar tang rual AA TNLA MNDAA te an che thazel main som thum pakhat jingdar khatbor vel khan San State Marlam Kutkhai township lama sipai council sarkara number 123 Infantry Regiment of Hmun an khuarna outpost Hmun thum chu Northern Alliance tang rual sipai AA TNLA MNDAA ten rualin an beya sipai fir fiak lam atangin second commanding officer le sipai somdang an thata sompanga lain hliam tuarin an tlan chia ti thu don ani jingdar khat atangin darli thleng anin ka hnuwa sual sipai te chu an post an tlan san hloma hein beina hian motor bom mangin sual sipai ten an ka le ta wangin tual chunga chen na in pahni chu a chia mi hring thi le hliam ero chu an om lo hlo thung automatic rifle pangale pistol pakhat ba ka silai mu tam tham tak an tlan chiat sana mun pakhata leya an chil hna na tangin ral thuam dang po phor chuale tura om cheu ani ome Chin State kan pilek chanchin chiang jok mei ni som ni paku atanga ni som thum khan mindat le kan pilet inkar khuwa a ui chau hovin ramri pela an khosak awangin inka tan ania ui chau lam hi mi za vel an ni ui chau lam hi atlem bera mi pariat an thi ni a hriat ani hliam anom nual bok tin CDF kan pilet lampo hliam an oma civil poi soilo panga ui chau hovin an man bok voini som thum pakhat sang ni som ni pakhat chundar khatvel khan Kachin State Pakan Township Mana Kholal ui chau ho kit chu silai nen voi sari zet ka ania
Hmuna athingal ani kaya reason demosowa voin chuna tang khan PDF le ui chau hawanin captain lea ui chau lam hian ral thuam lian an man mai ba ka helicopter hial an manga tuna hian an buai mek ani midang achan nalama amit le lam an ka sak ramtan nun na hlanta zinlin te tan athi ma lo suang tu thin in chu mi te tan puina ral na in an sa a tuna chuan an zo fel theita zinlin te taral nan hian keini Myanmar chin thalai tlom ngai pol chuan nuai somni pakhat kan pe ve ani khati zong kha ni le phot mai ro se har sat na le mang an na te tok thin mai la pathian hi a tha ani